For YouTube, do it for YouTube, please, please, do it for YouTube, for YouTube. Sjena se vidi, najbolje. Evo, nemojte, molim vas, nemojte to. She from the country, then she like me cause I'm Idemo, ali to sad moramo brzo jer nismo... Danas će biti anticiklona u sjevernijem dijelu svijeta. Joj, kako je zvuk! El número de refugiados... El número de refugiados está creciendo rápidamente. Reci la camera. Tens of thousands of European... Tens of... Are you ready? Sad ti ispočetka se pusti otvorena vrata ulicu koči. Da. Ja pokušavam među razumno searching. As you can see today, we have bad weather, and there's a lot of immigrants behind me in the camp. People are starving, and they don't have anything warm to wear. So I ask good people of Europe and all the nations of Europe to help people. Ovi imigranti su me A zakaj? E ti poljeva. La crise des réfugiés. La crisi di pigiurati. La crisi di pigiurati je moja rečenica. To je. Imaš lipstick. Još, daj sam A to se ne bi skužilo. La crisi di pigiurati je moja rečenica. Je moja rečenica. Look at this incredibly interesting bunch. Begunska kriza je moja rečenica. Kom ti daj? A daj čekaj, prvo da sam lista daj. Fokus. Stelo refugiado. Carita se gada se mi slompe. Izbjeglička kriza i dalje raste. Ne, traje. Traje. Begunska kriza! Zvuk je u A to onda ne igraju ruke. Petra, pa da bi pokušao. Nisam premislila. krizu s bjegunca. Njega kad malo lijepo. Tako, ne, to mi sve kasnije prvo. Okej. Number of refugees growing. Nema se tako jako put. Daj, čekaj, nema to dole išli. Gdje još malo? Kaj sam ti vidjela? Neka me gleda! Osjetim to! Ajde prvo. Okej. Pitanja prvo. Put! Prokleti prozor! Čekaj, tako zašto bi puštali izbjeglicu u Europu? Pa svi znamo da su oni potencijalna prijetnja. Oh my gosh. Čak nemaju je smartphone. Okej. Mislim da Ali najbolja mi je druga i prva. Ima prašine, no se treba to brisati. Dobra.